Ma loen Jumala sõna prohvet Joona raamatust 3. peatükist. Ja Joonale tuli teist korda issanda sõna, ta ütles: võta kätte, mine Niinevesse, sinna suurde linna ja pea sellele jutlus, nagu ma sind käsin. Siis Joona võttis kätte ja läks issanda sõna peale Niinevesse. Niineve oli suur linn Jumala ees, 3 päeva teekonda. Ja Joona hakkas linna läbi käima. Käies esimese päeva teed, ta hüüdis ja ütles: veel 40 päeva ja Niineve hävitatakse. Ja Niineve mehed uskusid Jumalasse, kuulutasid paastu ja riietusid kotiriidesse, nii suured kui väikesed. Kui Jumal nägi nende tegusid, et nad pöördusid oma kurjalt teelt, siis Jumal kahetses kurja, mis ta oli lubanud neile teha, ega teinud seda. See on Jumala sõna. Kallid palvelised, kas on võimalik mõelda Joonast kui ekstsentrilisest missionärist? Jumal saadab ta kodust kaugele oma halvimate vaenlastega rääkima, et nad saaksid päästetud. Mõelda vaid. Joona ei taha muidugi mõista minna. Ta põgeneb. Ja nüüd peab Jumal saatma hiiglasliku kala, et Joonas tagasi tirida ja alustada missiooni otsast peale. Piinlik lugu Joona jaoks. Joona teeb lõpuks Jumala käsu kohaselt. Ta läheb Niineve linna ja hoiatab elanikke eelseisva Jumala kohtupäeva eest. Ta kõnnib läbi linna ning hüüab täpselt Jumala käsu järgi. 40 päeva pärast Niineve linn hukkub. Samas loodab Joona, et mitte keegi tema hädahüüdu ei kuule. Ainus põhjus selleks muidugi on Joona vastumeelsus ülesannet täita ning soov näha linna elanikke hukkumas siiski. Aga Joonal on üks probleem seoses Jumala endaga. Ta teab, et Jumal on andestav ja halastav, täis kaastunnet, mis on täielik vastand Joona iseloomule. Joona otsustab töö katkestada ning suundub linnast välja sinna paika, kust künka pealt saab jälgida linna hukkumist. Ta loodab näha põrgu tuld ja väävlit, mis linna maa pealt hävitaks. Seda aga ei juhtu. Kui Jumal nägi nende tegusid, et nad pöördusid oma kurjalt teelt, siis Jumal kahetses kurja, mis ta oli lubanud neile teha, ega teinud seda. Salm 10. Joona hakkab hädaldama. Jumal, sa näed seda, eks sa ju näed seda. Ma teadsin, et sa otsustad teistmoodi. Ma teadsin, et sa annad neile inimestele andeks. Nüüd lihtsalt soovin, et ma oleksin surnud. Vaat nagu Eelia moodi. Aga mis on Joonase keerdküsimus? Kas tema viha on tõesti niivõrd tugev? Või kardab ta, et inimesed teevad tema üle nalja selle ennustuse eest, mis tõeks ei saanud? Kindlasti nii ühte kui teist, ma arvan. Jumala halastus on suurem siiski kui Joona raev. Kõige väeline selgitab asju nii sõbralikult kui vähegi võimalik. Ja Jumal hoolib Niineve linna elanikest, kuigi nad on Joonale vaenulik rahvas. Jumal hoolib ka oma enda vaenlastest, kõigist inimestest, kes on tema vastu mässanud ja muutnud maailma vägivalla, valetamise ja vihkamise paigaks. Jeesuse kaudu muudab Jumal vaenuliku inimese armastatud lapseks.
suur Jumal muudab meid lasteks ja omadeks inimesteks, kes kogevad pidevat usaldust Jumala suurte tegude ja tema armsa poja, meie õnnistegija Jeesuse Kristuse vastu. Paluge, taevane Isa, pehmenda meie südant, et olla tähelepanelik ning jagada oma sõna teistega. Palun seda Jeesuse nimel. Aamen. Dear friends, I read the Word of God in the 3rd chapter of the book of the prophet Jonah. Then the word of the Lord came to Jonah the 2nd time, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it the message that I tell you. So Jonah arose and went to Nineveh, according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceedingly great city, 3 days' journey in breadth. Jonah began to go into the city, going a day's journey, and he called out, Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. And the people of Nineveh believed God. They called for a fast and put on sackcloth, from the greatest of them to the least of them. When God saw what they did, how they turned from their evil way, God relented of the disaster that he had said he would do to them, and he did not do it. This is a word of God from Jonah chapter 3 and verses 1 to 5 and verse 10. Dear co-prayers, dear friends, is it possible to think of Jonah as an eccentric missionary? God sends him far from home to talk to his worst enemies so they can be saved. Just think, Jonah doesn't want to go. I understand. He escapes. Wow. God must send a giant fish to drag Jonah back and begin the mission again. An embarrassing story for Jonah, yes. Jonah finally acts according to God's command. He goes to the city of Nineveh and warns the inhabitants of God's impending judgment. He walks through the city and cries out precisely according God's command. In 40 days the city of Nineveh will perish. But Jonah has one problem with God himself. He knows that God is forgiving and merciful, full of compassion, which is the complete opposite of Jonah's character. Jonah decides to stop working and heads out of the city to a place where the city's destruction can be observed. He hopes to see the fire of hell
and the sulfur that would destroy the city from the earth. But that is not happening. When God saw what they did, how they turned from their evil way, God relented of the disaster that he had said he would do to them, and he did not do it. Verse 10. And now Jonah whispers, God, do you see this? Do you see this? I knew you were going to decide otherwise. I knew you would forgive these people. Now I just wish I was dead. What is Jonah's twisted question? Is he anger so strong? Or is he afraid that people will make fun of him for a prophecy that did not come true? Indeed, both, I think. God's mercy is more significant than Jonah's wrath. God Almighty explains things as kindly as possible. Yes, God cares for the people of Nineveh, even though they are not friendly to Jonah. God also cares for his enemies, all the people who have rebelled against him and turned the world into a place of violence, lying, and hatred. God will do all he can to save these people, even if they do not deserve it, even if it costs him the unjust death on the cross of Calvary. Through Jesus, God makes a hostile person a beloved child. The great God makes us children who experience constant trust in the Son of God. Amen. Let us pray. Heavenly Father, soften our hearts to be attentive and share your word with others. I ask this in Jesus' name. Amen.